namamukela ka Alcoh the Composer channel SA channel leyi nga duma misava hinkwayo jikelele ni kombela mi subscribe loko ri amngeti subscribe eka channel leyi ku endla ku channel ya hina yi kula yi ya mahlweni yi hinda letin'wanyane loyi anga lani i DJ Nhlakzo kumbe DJ Nhlakzo 1 ni interview wa Alcoh the Composer SA lewani di ita endla yiva part 1 because Alcoh the Composer munhu loyi andla ku swilo swo talo ku hambana ka swona. So namuntlha mara hi ta stika ka music. Alcoh the Composer ni kombela mi tivisa ku ri hi mina hi n'wina mani mi tshama kwini. Hi mina Alcoh the Composer SA ni tshama ka Chavani. Ya aswibohi kumbe xana mi la ni tivisa mavito ma personal. Mavito ma personal komisa. Hi mina Tsundzuka Nolwazi Malcolm Xivongo ni wa ka Vuma i mavito manharhu komisa TNM Vuma. Okay. Alcoh the Composer munhu loyi ambela ku music wa njhani? Ni yimbelela music wa hip hop emotional. Hip hop emotional. Yeah. Okay, loko hi ri ka la ka hip hop ni kombela ku hambana ka hip hop emotional na hip hop trap swi hambana njhani sweswo? Swi hambana hi tichuni swi tlhela swi hambana hi ku hip hop emotional since yi ri emotional tingoma to tala ti va ti ri emotional na ku na ti-beat ta kona ta hip hop emotional ti va ti tale hi ti-chords leti ni nga ta ku to tala i ti-minor chords and ka hip hop emotional hi xitalo ku yimbeleriwa hi reality ngopfu i swilo swo khumba lero hambi ko va ku ri ngoma yo tsakisa yo nyanyula ka hip hop emotional yi ta yimbeleriwa hi ndlela leya ku tears of joy lero munhu i ta va a tsake ngopfu lero i ta va kha phofula kahle hi komisa even though a tsakile. Okay, loko swi ta ka gondzo ra n'wina ra music ku na munhu loyi a nga mi inspire ku ri na mi tikuma mi ri lawani ka music wa hip hop? A ni inspirangi hi munhu hi ku siku ra ku sungula loko ni ta sungula ku va artist a ni ngo lo swi plana a ni lo tshama studio ku ri na beat yin'wanyana a yi tsandza vanhu ku yimbelela and a na ha ri n'wana vhele. Okay, a na ha ri na 11 years or 12 years I'm not sure mara ku ri 2016 vo ndzundzuka. So even tikuma vhele mi hi ku tsala kusukisela na ha ri n'wana a ni swi kota ku tsala lero ku tsala a ni swi kota mara mi hamba u nga ri ku tsala tingoma because a ni tsala ti-poem. Se ivi swi kumeka ku ni tshame ni tsala poem na ha ri n'wana ni tsala so as poem ya love song. So ivi ni teka tiline leti a ni nga tshama ni ti tsala ka poem ni ti vona ku ti nge fiti ka beat liyana ivi ni tatisa tin'wana vhele since a ni sava ku va nghoma se ni swi endla ku swilo leswiya swi rhyme because a ni hip hop ni ta ku xo sungula ka hip hop lexi tekeriwaku nyana enhlokweni hi vanhu vo tala na lavo ka va nga yi tivi hip hop va languta ti-rhyme a ni vula ku hip hop yi khome hi ti-rhyme va languta tona ti-rhyme na swa ti-punchline se mikama leya swa ti-punchline a ni nga swi tivi ntiyiso wa chucha se ni tikuma ni tsale nghoma leyi va na ti-rhyme ivi va ni nyiketa mic vhele ni ku kombela ku trya and mina vhele ni ya jekini vhele se vanhu a va ri na believe ya ku and hi xitalo genge leyo yo nyajeka yi tala ku tekeriwa a hansi ni tshama na n'wina a mi chuha sweswo ku phela swona lama lama ni tekela hansi. Ya a ni chuha sweswo ku lo va na like ku khale compared to sweswi khale a ni nga nyumi a ni nga chavi ku hlekiwa loko swilo leswiya swi lo humelela sweswi a ni ta va ni nga ri artist na nyuma se ivi ni tikuma ni rikhodini swi va kahle vanhu va nga believe ku hi mina cause ka studio lexiya ni swi vula ni nga ti pfinyingi a ku ri mina wa ku sungula ku tsala nghoma ya logic ya ku yi va na ti-rhyme ni tlhela ni kota ku famba kahle na beat ku nga ri na mistake eka studio lexiya a ku ri n'wina ntsena eka vanhu lava a va rikhoda laha kahle and studio lexiya ku ze ni vula leswi i ku a xa ha ku sungula se a vo dyondza na lava van'wana lero kahle n'wina mi dyondzile mi fika mi tlhela mi yisa studio a henhla mhaku a ni mi ri laha mi fika mi tlela vanhu lava nga laha hinkwavo kahle ya ni fike ni yisa studio ehenhla and i ku lexi ni ku ni vula leswi ni nga pfinyinga i ku vanhu lava a va ri vakulu ka mina mhani ri n'wana mara loko sweswi no vitana munhu hi teka tingoma
ta mina ka molwana rin'wana hambi humayina sa age vele ta mina a ti make sense compared to leti ya loko ku ri ku ta mina a ti hlekisa ta vona se a ti hlekisa ti tlhe ti nyangatsa okay ni tumuku a ma ha ri n'wana mi ngi sunguli ku yimbela rini hi 2016 ku ta fika sweswi na namuntlha ma yimbelelaka mina ta album tingani loko ku ri mina ta album loko ku ri na ta album ti singili mina singili tingani and hawa ti album ko va ku a swi make sense ku mina ti singili a singili ngoma se loko ti va ti mbirhi a ni tivi ku ti davula ni twa muku mi hava ti album lexi na ku ri mi ti kwambe mi hava ti album i ncini kambela ni kombela mi hlamula loko hi vuya makete alright wa tshami kahle na DJ Nhlakzo eka channel ya Alcoh the Composer channel leyi ya duma misava hinkwayo jikelele mo hi xavisa hi ta tlhela hi vuya hi khoma hi ya mahlweni okay hi vita sweswo a mavhengeleni loko ku ri mi kote ku vona mavhengele ya hina Unique Studio, we provide the following services: logo design, book cover design, banner design, flyer design, song cover design, and audio advertising. For more information, contact us at 081 557 9706. I repeat, 081 557 9706. Unique Studio, everything is possible. Unique Studio, hi ku tisela ti-service leti landzelaka: logo design, book cover design, banner design, flyer design, song cover design, ni ku endlela nkandziyiso eka xinavetiso xa bindzu rin'wana na rin'wana ra wena. Ku tihlanganisa na Unique Studio, bela riqingho eka nomboro leyi landzelaka: 081 5579 706. Ni yi phinda nakambe: 081 5579 706. Nomboro leyi ya kumeka na le ka WhatsApp. Unique Studio, everything is possible. Tinsimu ta Alcoh the Composer SA ta kumeka eka ti-digital store hinkwato. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo, follow Facebook page ra Alcoh the Composer SA, follow account ya Alcoh the Composer SA eka Twitter, Instagram na TikTok. Ku tihlanganisa na Alcoh the Composer SA, bela riqingho eka nomboro leyi landzelaka: 081 557 9706. Ni yi phinda nakambe: 081 557 9706. U nga rivali ku subscribe eka YouTube channel leyi nge Alcoh the Composer SA. Unique Studio, everything is possible. ya mavhengele hi nge ti because mavhengele molani hi dya hi wona hi mona ma nghenisaka mali ka inani ka YouTube mona ma ta ku inani ya n'wina yi kula ya emahlweni ya loko ku ri na n'wina ma swi lava ku tikuma hi mindlela na swinavetiso hayi ti hlanganisa na hina eka nambara leyi mi nga yi twa eka xinavetiso no ta mako mi yi twile mi nga hlamula xivutiso xa mina lexi hi nga xi vutisa loko hi ya amakete ku ri why mi tikuma mi ri hava ti-album leswi ndlaku ni nga vi na ti-album sungula a ni dumangi ngopfu mi dumile Alcoh the Composer a ni duma ngopfu yingisala ni vulavula ku why ni ku a ni duma ngopfu a ni duma ngopfu ku fita ku loko no ndla album a ni endlela profit vele ku pima ku yi nga ni nghenisela mali kumbe vanhu va nga xava ene xin'wana xa vumbirhi tanihileswi ni nga duma ngopfu i ku ni tirha hi matimba ku tingoma ta mi ti richa ti-views to tala. So loko ku ri album swi ta ni tekela nkarhi ku ri track 1 to track 10 ti richa ti-views to tala, mara loko ni khe ni humesa hi yin'we ngoma ya maketeka kahle na yi khoma okay hi ri ka gondzo ra Alcoh the Composer music xin'wanyana ni nga xi rivala ni fanele ku ni face reality ku album yi la nkarhi okay a na nkarhi a na nkarhi ngopfu hi ku ni endla swilo swo tala a na nkarhi ngopfu eku vulavula ntiyiso ku ni nga endla album ka nkarhi wa sweswi. Ku na beef ka hip hop hi xitalo ni sure ku ri ma yi tiva leyi nga sukela ya Big Zulu so n'wina hi xitalo vhele xitalo ka ndheta ya hip hop vanhu hi xitalo vo sukelana n'wina a swi mi tele ku ri mi nga sukeriwa na loko ku ri swa mi tele loko mo tshuka mi sukeriwa lexi mi nga ta xi endla n'wina i ncini loko maybe munhu o tshuka a mi bifa ivi bifi leyi yi fika emilon'wini ya vanhu. Loko mina no sukeriwa a swi endli loko ni nga tikuma ni sukeriwile mara loko no sukeriwa swi ta hi ku ni sukele hi munhu wa njhani
ta rhanga ni languta tinghoma ta ni ku na lavo kusukela hi emula attention mara loko ku ri ku ni sukela hi munhu wa right nge nyiki iji ku mali ni nga n'wi hlamula vhele as long as ni nga n'wi hlamula kahle kahle hi komisa mara vo tala lava swi nga va ku simple ku ni va hlamula hi lava va ku mi kuma ku a nga ni rhuketelangi and vula ku a nga nghenisanga hlamba ke hambi vanhu kuma ku a nga nghenisanga vanhu van'wana i befemi ngopfu waloye ni nga n'wi hlamula especially ngopfungopfu loko va nga rhuketelanga kasi loko a rhuketerini yi swi ta ndlenga nghoma hi yapa hi mhaka nhlamba ni hlamba vanhu va hi rhandza ni tuma ku am so duma ngopfu leswo swa like mi nga kuma mi na profit xana hi ndlela yin'wani mi nga va mi performini ka ndhawu to karhi kumbe xana am se perform ni performini mi performi kwihi ni performe ya University of Limpopo handle ka le University of Limpopo ni tshame ni performa mutini wun'wana a ku ri na ntlangu mara a swi ni nyikanga mali hi ku komisa swi le mi nyika swakudya swi ni nyikanga swakudya hi ku a ni phakanga a mi phakangi mara swakudya na swi rhandza yi khome kwala swakudya va swi rhandza okay swakudya va swi rhandza okay a swi ri njhani loko mi performa ka kahle la like hi tlhelo ra vuseketeri hi tlhelo ra vuseketeri hi tlhelo ra ku na n'wina like a mi titwa njhani a swi mi khoma njhani kahle ya hi sayiti ra mina to vula ku a swo va normal because a ni ku performa a ni tshama ni swi veka ku i nchumu lowu wu nga ni tsakisaka kahle ni vula ku a ni swi vekangi nchumu lowu ni nga ta ku ya ni titwa ni munhu wa xiyimo xa le henhla hikuva ni performini so a no titwa ni ri normal vhele vanhu va ku tsakela music wa mina xana ku na vanhu lava mi tirhaka na vona studio cause ni voni ka Facebook ya n'wina ni voni yi kha yi ku Yangwisi FT Alcoh the composer SA so ku na vanhu lava a studio a ni se munhu loko a na studio vhela okay sorry mina studio right na studio i xo leswiwa ya hi xona okay xin'wana misava mina loko a swi tivi studio xi kala i xa Alcoh the composer SA vito xona i unique studio okay mina vanhu lava mi tirhaka vona already lava se mi nge vanhu lavawani a hi xitalo i va mina ya va kona i vo vona mani swi kahle ku vanhu va swi tiva a unique studio ni to hlaya vanhu va le unique studio a ni van'wana a ni se na vona se vanhu va ta famba va ya search everything a home hlaya ni ve le unique studio ka nkarhi wa sweswi i Yangwisi Cody the vocalist Gucci Slim Thapelo va lava ntsena ka nkarhi wa sweswi va nga le unique studio lura a studio xa n'wina okay a ku na ku xin'wana a ni twa nga ku na wena mi ta yi vula liya yo tiva hi mina ntsena mara okay mo ni vutisa lava ntsena ntsena okay ku hantlambi leyi mi yi praise-aku mi yi chelaka xigaza ntlambi leyi ni yi chelaka xigaza ka nkarhi wa sweswi ta ku hava na hansi za nchanga ngoma leyi mi nga ta prova vanhu so ku hlamula sweswo i ku ka nkarhi wa sweswi ku hava na ku se huma ngoma a ku se huma ngoma cause loko ho ya sweswo swi fana loko munhu vutisa ta ku mi tshame mi chaya ti-genre tingani ti ku ti-genre ni nga ti chaya studio mara ni nge hlamuli mhaka ku a swi se huma ende swi endla mi kuma ku swi nga ha humi ya hi ti-reasons to tala to tala alright okay leyiwani i part 1 ya hina ka part 2 hi ta na swo fana no tibiti loko mi chaya biti mi teka nkarhi wo tanihi hi kwini njhani na swin'wana leswi hi nga ta sanguta leyiwani i part 1 Alcoh the composer SA i munhu loyi a endlaka swilo swo tala leswi ni kombela ku ta spinda ni velela Alcoh the composer ni kombela ku hi temala cause tanihi ni vula ku ri leyiwani yi ta yi famba hi ti-part ni kombela mi ya mahlweni mi subscribe n'wina mi sikaku la ka n'wina mi unsubscribe ku la mi swi tiva ku ri loko mi suka lawani mi suka mi ri 4 ku sala ku nghena vanhu va 30 laha ku ya ehenhla lero kahle a mo va nchumu mi ta tshama mi nga ri nchumu may God bless you.